ngiyaqala ukwenza lento lena le ayi angazi kwalupa angazi kwalutho ngiyaqala lento ayivulayo mina kazi kwenzakalani njengamanje kwenzakalani njengamanje Uvelifaka yaphi le la? Okay. Ayicabanga like naku ngiyazwa ama feelings aphezulu Yeah. simele isiphokane sithe bhuqu hayi ngiyasabawela ngala ngithi no angikwazi nami nje nginaso isiphokwane nje Sakho. esami why ngifuna esakhe manje why ngifuna esakhe nathi part yocansi kwaqeqeka nsango kwaqeqeka yonke into like ngabona life ngathi angikaze ngiphuze ngathi like angikaze ngiphuze lutho ngathi ayifuse gqokani wena ungiyeka phansi Usayijiji nje salimele usambe. yabona ingqondo yami nje like yaphithizela ngahlabelela haleluya mdumiseni ngibongeni uJehova lalela lapho ingqondo isiyabuya ke ukuthi mengithi no ngisacela ukuchama mengichama phela umchamo omude angithi ubuye ubambelele umchamo ithi nje inosha ithi nje inosha lapho ngiyasho ukuthi no isebenzile ukuthi kanjani angazi cause phela lokho bengiphuza nje sengiyakhumbula ukuthi kwenzakaleni izolo utshala phela busekho egazini and uGayi selengisile asazi kwathina ukuthi uyilengisile like shonile Smash. Yini ekulethe amaphumulo? okay so mina ngakhula amaphumulo Okay. ngakhula amaphumulo mengikhula amaphumulo so siswami wase behlala eVerelem mehlala eVerelem wase wangithatha ngaya ohlala eVerelem kamaphumulo ke sengihlala eVerelem is like bengiyame kuvalwe izikole ngifunda eLihlethembe Technical School eNdwedwe Oh yeah. okay mekuvalwe izikole ke into ebengiyazi vele ukuthi mekuvalwe izikole ngiyaka amaphumulo hayi kamaphumulo izinto eziningi bezenzeka bekunabangani ba straight like beJosi nami nge-straight Oh yeah. lapho ngiyasazi story sami like okay it's fine abangani bami begangile okay ke mengisuka eVerelem bengazi ngiphatha ikesle Heineken ngiphatha iRussian beer awu2 pas nekesle Heineken okay mesifika lapha kamaphumulo abangani bami ke masibebiza amantombazane lapho ngicasukani kulomzuzu ke mesebebiza amantombazane remember the day le bebiza amantombazane like akuhlangani bethola intombazane eyodwa and le ntombazane abayibizayo hlobo sabo yabona lento leyo ukuthi khulele endaweni like ihlobo lapha ziyahlanga ziyalandelana so bekukakhoza kukodwa ekhaya masuba ifamily yonke lelandelayo ke lapho ke so bebiza intombazane ifonelwe futhi nakhona hello njani saphila hayi silalela kanje hayi it's okay lindani laluma ihlobo sabangithi ndalala okay sambe soyihlangabeza intombazane mesihlangabeza intombazane size nayo futhi okay ekhaya bekuseduze kwesistopini meseduze kwesistopini like umuzi oqala esitopini la kuba khona impahla kuba yonke into so mophethe kakhulu mongahlatshangezanga la kuba khona yonke into so ke sambeni sengala ngasemfuleni ezantsi base siyabuya futhi siza ngala ithaveli ngasekhaya intombazane landwe ke mase ihambile ngasekhaya cause seduze ngasethaveni Yeah. Thenga ama drinks ke yonke into ke nami vele ngifena ama drinks ami ngiswa nawo ke Everelem ayihlalwe kuphuzwe yonke into ibe right ke so into yaqala ke phi yaqala ukuthi mase kuthiwani hayi gazini akushaya igushayindisi ke manje sokwenzakalani njengamanje akusokwenzakalani gazini njengamanje ayi bekhulume ukuthi hayi khululeka njengamanje uzokwenza ukuthi mina ngiqhamuke eVerelem
sokwenza ukuthi njengamanje le ntombazane mesihlabe sonke. Ngazi nokuthi ngizokweqala ngaphi-ke kuzokwenzakalani lapho kulowo mzuzu. Okay, ngivumelane nabo mina-ke. Ayi, phuze. Intombazane ithelelwa ogoloko. Kuyashawa. I remember sasibo-7, ngo-7 mina. Vele kuthathwe omantrasi bendlalwe phansi. Ebendlalwa phansi, intombazane ibe ngala, nalo mjitha lo munye. Oyihlobo sayo intombazane ebe ngala, mina vele ngihamba line ngala ngaba u7. Sekulelwe phansi ku10. Okay, umjitha-ke qale-ke hlabe. Mase-ke uyaphakama edlula ngaphansi kwakho, uyoshona emumva. Meshona emumva mina sengiwe6, uyahlaba lo munye. Naye meqeda ukuhlaba, udlula ngaphansi lana, sengiwe5 njalo, uyahlaba futhi naye lo munye. Hayi, hamba. Sengunumber 2-ke lapho-ke uvalo luthi po, uvalo. Hayi, meqeda ukuhlaba, mengithi anganothi zizokwenza njani-ke lapho-ke. Mengithi ngiyaqala-ke nami. Wonke umuntu lapho unqunu, like naked, skipper, wonke umuntu like uyazi ukuthi uzohlaba. Yeah. Alivukanga kulo mzuzu. Hayi, angithi mina sengiwesi2 manje. Bonke abesebesemva kwami, shuthi bawu5 abasemumva kwami mina. Lo munye wesi6 uphambi kwami uyahlaba. Lovely. Yeah. Tabala bathi ngeke sengikhathi, I was like, Bengisacabanga ukuthi ngizoyenza yiphi plan. Yeah. Like I was thinking ukuthi ngizothi umuntu yabo. Hey, ngoba indaba inomunwe. Hayi. Yeah. Cause bhaca ezilishumi yabo ezilishumi ezozela zalala yacabanga. Ngiyacabanga ukuthi la ngizowenza njani. Hayi ngizinje. Noma kungena isandla uzosikhokha. Isandla sonke-ke at least. Hayi intombazana vele athi nje, hayi ngikhathele njengamanje ngicela ukuphumula. I was like, thank you God. Futhi sowangiseva futhi nalo. So phambilini bungakazi ulala nentombazane? Bengazi ngilala nentombazane. So lento lenzakalayo iyaqala ngahamba ngamaphumulo ngisamncane. Okay. Ngisamncane ngihamba ohlala eVerelem. So lento lenzakalayo angaze ngidethe umuntu eVerelem angithi singamaphumulo abangani bami vele ngiyabazi bagangile kwaseqaleni. So sebengifaka lokhu kuganga kwabo manje-ke and sila emafonini. Baxoxa uthi hayi ngikhumbula isibanibani sengimhlabile. Ngikhumbula isibanibani sengimhlabile, like hayi nami ngiyasho la eVerelem, hayi ngiyabajitshiliza nami lapho-ke lutho. So la usuthola khona ujona nabafana kube yinini? Okay, kahle mina ukukhula kwami bengizazi ukuthi mina I'm gay. Okay. Khula kwami nje bengizazi ukuthi ngigay, kodwa like bengafuni ukuveza futhi benga-understand. So ujwayela kwami nabafana kwaqala sengenza ugrade 11. Okay. So sengenza ugrade 11, okay, ngishilo ukuthi ukukhula kwami vele ngizazi ngigay. Nginqothi ngangamaphumulo sengiza ngala sengiyayiqala sengiyayibona ukuthi hayi kuyaphileka lana-ke. I remember my first boyfriend Nkosi yami. Hayi wena. Yo, hayi. Yeah. Okay. First boyfriend dami siqala umeet sahlangana ku-Facebook. Okay. Hlangana Facebook yangikhipha eVerelem futhi sahamba say KFC cabanga. KFC safika KFC nje. Yonke into like right. Ngaze ngilala ngaze ngenze lutho. I was doing grade 11. I remember cause unyaka wasuzophela futhi ngizoya grade 12. Khona le part ngifuna uyifaka. Le yokuthi sesendlini. Yeah. Ngiyaqala ukwenza lento lena le. Ayi angazi kwalupha angazi kwalutho ngiyaqala lento ayivulayo mina kazi kwenzakalani njengamanje kwenzakalani njenga. Uvelifaka yaphi level la? Okay. Ayicabanga. Yeah. Ngiyaqakeka ungicobani-ke lokufana-ke lona njengamanje angazi lutho like. Hayi ngithi hayi ngithule ngibone. Hayi futhi nakhona-ke uyayifaka uyayigcoba naye-ke.
Hayi. Yabo guys amantombazane angcono because amantombazane if virgin Yeah. uyazi ukuthi kuzowenzakalani vele obvious ukuthi amantombazane analo information ukuthi kuzowenzakalani le ukuthi kumebelala mina I was like blank angazi lutho nakhona futhi angikho sure ukuthi ngiyayenza lento angenzi ifake lupho ke egcobeni uguy like wayesenayo experience like esenalo ulwazi oluningi cause wayethi relax ngingibuza ke mina ke angithuli ngimbuza ukuthi ay okay ke uba state akuzonzalana emva lapho ke ekhulume ke echaza hayi iphathi yokuqabula ke hayi ngavele ngiyanye ngavele ngicasuke okay ngiqabula uguy siqabulana buyingqondo hayi mfana lona no umfana lona hayi asuke ngimphushe ngisiphush esiphothi kwenzakalani ngithi ngiqabulelani ngiyacabanga siyadate about 2 si right ngikhiphile umfana sisaqabulana manje kwenzakalani manje ayi ngimphusha kanje ngathi conge ngiqabulela siyadate nakhona ngiqabulelani echaza ukuthi hayibo kanje no kangiqabu nje ngcono nje sidate ngamazwi nje sikhulume kanje siyajola vele okay so kwaba khona ke le uzofana yabook mebook umfana ke ebooke ngale i58 engothi i58 esalapha phezulu yeah ayi mfana ebooke yonke into right ke lapha na ke siphuze like ngangifuna ukudakwa mina ngifuna ukudakwa ngabona ukuthi kwenzakalani kulomzuzu ayi siphuze nesicela ama short ngangaphambi ngisho intsango guy wahamba phuma shona ngaphandle wahamba uthenga intsango mebuya ngathi ngishukela eshuke futhi uguy i58 khona indawo le smoking room le ayikhona lapha yes uguy eshuke futhi intsango ecela umunye guy ngakhona hlende eduze wakhe ecela umunye guy ebophe ngibheme alama shorts phuze sendlini sambe sendlini ke sibukhile sambe sendlini ke misifika endlini ke ngiyabona sendlini gaye qale ke samse kushawa hayi sambise kushawa face geze sengiyenyiswa yini siphokwane sakhe sesithe yeah smile like nakungiyeza ama feelings aphezulu yeah simile siphokwane sithe bhuqu hayi ngiyasabawela ngala ngithi no angikwazi nami nje nginaso isiphokwane nje sakho esami why ngifuna esakhe manje why ngisidingelane sakhe hayi simile lapha okay ngithi qondo relax musucabanga kakhulu ngisithinti hayi singqolo kulomzuzu simile sithe gqushu singqolo lapho ingithwayini ihashi yabo ihashi ubona ihashi nesipone singakanani esishushuza phansi like phansi side hayi ngithi hayi okay it's fine qhubeka nansi part yocansi kwaqeqeka nsango eqeqeka yonke into like ngabona life ngathi angikaze ngiphuze ngathi like angikaze ngiphuze lutho ngathi ayifuse gqokane la ungiyeka phansi hayibo wathi kwenzakaleni manje bengiqamsirani otshwana hayi uguy futhi uguy way right wahamba uthenga utshwana ngaphuza like sengidakiwe yazi sengiweak yazi futhi ngiyayifuna lento lena hayi uguy faka iloop angazi nokuthi yini la efakayo ngiyaxoxa ukuthi mina ubhaxa abantu bafakayo njengamanje faka iloop methi uyazama uyafaka ayi qhashe ngithi ngeke qamuka utshwala ke kulo lapho ngidake njani qamuka utshwala ngithi ngeke ngikwazi ongeke I think omakhalani basizwa sikhuluma omakhalani like basizwa sikhuluma ngathi ngeke ongeke phansi guy uthi kwenzakalani ufunani ngathi
ngifuna ugoloko, ngifuna isibindi, like ngifuna isibindi because lento ngiyayiqala and ugayo ngiyaqala uqabelana nomfana and lo mzuzu ngiyanyanya, not ngiyanyanya, I do enjoy but nokunyanya phakathi. Hayi mfana futhi vele hambi uthi ugoloko, bethi ugoloko like so mina angifuni ukuzwa lutho, like angifuni like ngifuna ngikubona angani noma sophuma igazi mesenza uqaqa noma kuzenzakalani, akho lutho engqondweni like kodwa usengicha ugaye ngesikhathi sisaxoxa wangitshela ukuthi kwenza ukuthi nokuthi sengifuna ukwazi angibuzanga ukuthi igazi lizophuma yini ezitshitshi ezitshitshi ngifuna ukwazi ukuthi igazi lizophuma yini. Hayi ngithi ngqo yabo modakelwa ukuthi ngidakelwa into ethile vele ungadakwa, vele nje ungadakwa ungenzeki lutho. Hayi ngathi ngqo goloko nakhona ugoloko uyangihlula ngqo phinde ngibeke phansi ethi uyasondela ngithi ngiyeke nje right, ethi ufunani ngithi mina ngifuna ugoloko, ethi nje nakuphambi kwakho phinde nguphuze futhi ngudonse mina angudeshi angenzi lutho phamisa kanje phezulu kwakuyini kwami kwakuyi-3 ship be phansi. Hayi sikhulume nogayi like ngiba right mesisakhuluma wasondela like uma wasondela kumina lapho sithe simile siphokwane simile ngiyasabawela leli side elinye side lisino nasesakho wena usayijiji nje salimele usambe yakoxoza bephansi kalokho engibuza ukuthi hayibo besondela nje like yavuka idemoni fana phela lo nami nginawo lento kodwa angithi ngivele ngiyalisabawela like I think ukuthi mina ibhodlela ngiyashiya lapha ezantsi angikaze ngayenza mina le shandisi le kanti angikaze ngiyaqala like sihleli nogayele kanje hayi ugoloko angazi wangithola nini ugayi kodwa iscience shamkhani cause mengishaya ama hazards la ezantsi iyasho ukuthi no busebenza wena ukuthi like kanje angisakhumbula lutho ngathi mengiphaphama good morning baby base ngifene nawe la endlini lapho ingqondo isiyabuya-ke ukuthi mengithi ngizino ngisacela ukuchama mengichama phela umchamo mude angithi ubuye ubambelele umchamo ithi nje inosha ithi nje inosha lapho ngiyasho ukuthi no isebenzile ukuthi kanjani angazi cause phela lokho bengiphuza kanje isebenzile phinde ngime kancane obviously ngizolokho ngiminga ngifuna ukuzwa ngiminga ngidedele ngilokho ngiminga no sebenzile hambe ngeke na ugaye ngithi mina senzeni izona hawu esho ugaye ukuthi hayibo wena nje obusufuna kanjena kanje like bengifuna eseheni ngofuna ngiyamtshela ukuthi hayi kubuhlungu njengamanje lapho ngikhuluma into engakho gaye ngithi umsuzi nje uyayidedelena ngithi umsuzo nje uyayidedelela ethi ugaye I understand it's your first day kanjani bese mina no kubuhlungu like iyacabanga ama pain angiwazwanga cause bengidakiwe yonke lento yenzakala ngidakiwe. Okay sihambeke nogaye mesihamba nogaye siphinde siplanele day ethi nje ugaye ngifuna usopha. Okay it's fine anginankinga sihambeke sesisopha nogaye useyayiqala futhi lento yakhe like senzile ekuqaleni angizwanga lutho sengifuna ukuzwa-ke njengamanje pain yabakhona. I think amantombazane ingqonipheni yawo yamantombazane because vele kudaliwe yabo kudaliwe so thina indawo wrong not wrong indawo yethu so like meyiqala ingena like ngathi ngiyaqala mina ngathi like ngiyaqala like
ngangibamba amashidi, ngibamba umantransi, ngiphakama nawo. Akwenzeki lutho like ngathi ngiyaqala ngithi lento ebenzekile eqaleni ngangidakiwe. Khona phela ama-pain. Akwazi ukuthi first day mawenzeka sizo like masiwenza okwesibili. No, sakhona lama-pain lawa amanye. Enzukayi ngithi no, angi-enjoy, angizwa lutho mina. Into engizwa nje pain. Somuye kamaphumulo manje. Bakuthutha kanjani abangani bakho? Hayi lalela-ke abaphumulo-ke. Abaphumulo angaze ngibaxoxele lutho, angaze ngibachazele lutho. But bayabona. Or bebona. Xoxoxela ngolunye usuku. Kuwumcimbi kamaphumulo. Iphake ngilalela. Kuwumcimbi amaphumulo. Malume ethi angesibayeni ngathi lo ngizomwasha-ke. Yeah. Hamba ugqoke crop top. Hamba ungene esibayeni ne-crop top. Uthi malume uyazi angixoxelanga malume ukuthi okay malume kwenza ukuthi nokuthi. Avela hamba ugqoke crop top ngathi lo ngifuna umwasha. Ngisela isibayeni cause ngangibusy la ekhishini. Ave ngigudeki laba abashanjesi lapha. So ngiyaphithizela. Kamaphumulo ngibiza ngo-smash. Okay. Zwakele this, zwakala that, zwakala this, that. Malume nje wangilanda fresh. Wathi ulambo esibayeni. Ngase okay malume ngizoze esibayeni. Ngadrayisa kancane ngifuna ukuthi uzobuya noma ngebuye. Wavela abuya ezongibamba nje ngathi malume ngase ngithele something la. Ngathi ngiyoshintsha la. Ngihamba ngoshintsha mengishintsha lapho ngavela ngagqoka crop top like ngathi asamse sibayeni malume. Ngangena esibayeni wangibuza sayibo mshana uqhokeni la ngathi nayi la malume uqops lo. Wasemakhaya malume obvious akazi lutho. Uqhokeni la ngathi hayi nje qops. Ngahamba ngesibayeni ne-crop top. Wonke umuntu wayebabaza. Hayi lento siyibona emantombazaneni. Like kunani? Angikhulumi nabo ngishohleze ukuthi nani hlangana naphi. Ngikhulumi nabo. Hayi kwahlala phansi ke kwadliwa inyama ngigqoka crop top mina. Kwadliwa inyama wenze yonke into. Ngasukuma phela ngazi lutho mina ngasukuma kusadliwa inyama sengikhathele uqoshami. Tho how yenzande ngane lena how sisadla. Kwenzakala like ngakhuluma ukuthi hayibo sengi-right ngisuthi ngiyahamba mina kathiwa nje hayi wena uhlonipha like khona imithetho emakhaya and imithetho emakhaya ithi awusukuma abantu besadla esibayeni. So mina ngasukuma besadla mina sengi-right mina ngi-right mina ngisuthi manje and basadla and inyama isaningi mina ngiyasukumela ngihambe kathiwa nje hawu wenzani le ngane kwabiza ngisho umama kwabiza ubaba. Kodwa hawenzani ngana sibanibani sisadla ayihloniphi. Yabo lento leyo ukuthatha izingane nihambise emathekwini kanjani like bye. Umalume angilanda fresh sengiyophuma esibayeni. Wathi nje mshana ayenziwa ke lonto. Ngathi yini engenziwa malume because ngirice nginyama. Hamba ohlala phansi udle. Mothi usuqedile ukudla qoshama. Amadolo lapho anjani athi nje sukuma yabo athi nje sukuma ngikhathele kulobu ngiqosheme like angijwayelanga ngiqoshama mina ngiqosheme ngihleli phansi like ngikhathele ngifuna ukuma njengamanje sekumele ngiphindeleke khona lapha na gqoka crop top nakhona wonke umuntu uyababaza hayi behlale like khona omunye uguy futhi engangikhulana engangamazi ukuthi and ngangithanda ngobhukude emfuleni because abafana bayanqunu lapha ubona abafana like sibokwane and khona omunye uguy lokho ngangithanda ukubhukude eduze kwakhe mina ukuthi twi emanzini ngivuke ngithintise kanje how sorry bro sorry bro I like anti uguy naye vele ngaleli side leli. Okay sekuyaphuza ke lapha kamaphumulo ke ngithi umcimbi. Kuyaphuza ethi hayibo lalela wena zwakele. Yakhumbula njalo na ukuthi wawenze njani. Ngangibona umqondo wakho. Qondo muni manje lo. Yeah. Uthi angangibona nje ohlezi uthanda ukuthi mekubhukuda lapha ufike uvuke eduze kwami and wahlezi ufuna ukuyithinta into yami. I was like ngathi nothi ukhuluma ngani.
uthi ugqoke njengamanje singqokile nje uyangibona ethi hayi ngiyakubona and lento ebengicabanga ngiyiyona because gqoke kanje lalela-ke ngifuna ukuthi mekuphela lo mcimbi lo wakomalume wakho ngifuna ukuthi sihambe sendlini I was like angingeni le angihlangani like angingeni hayi qhutsheke kuphuze yonke into imnandi qhutsheke kuphuze and one thing about me ukuthi mengiyamaphumulo hlezi ngiphethe nje izinto zami angifuni ucela ngifuna ukwenza lutho mengizazi ukuthi mina kamaphumulo ngizohlala 3 weeks ngizophatha intenel 3 weeks even ngisafunda ngizophatha nje intenel lezi zinto ngizoyiphatha not like ngizohlezi ngiphuza every day but mengifuna something okay ke ugaye ke siyaphuza ke kumnandi noma engane chomi yami phela sikanje ayisiphuze nogayi mesiphuza ke nami phela sengiyayishayisa hayibo usakhona njalo ethi hayi ngisakhona ngisa-right futhi hayi okay sobonani ethi nje woza la hayi nami kusiphela sengidakiwe hayi ngihambe ngekuyeni ethi adwa ngifuna wena ngithi ngifuna lahlekile yini ngikufuna ethi nje yena hayi ngangibona wena ukuthi uyangifuna kwaseqaleni and nami ngangikufuni ngithi hayi ungibheke mase ungithelile ungitshela ngisuke ngihamba hayi engilandele sengiyakephi sengiyekishini nakhona angizazi ngiyokwenzani ekishini mengekishini gayi mase ngithi ngiyangena ekishini engibambe ngithi cela la ngiyafuna vele nami ngiye kuyena mengiya kuyena ugayi ethi manje uzokwenza njani uzonqaba noma uzovuma ngithi mina ngizovuma futhi ngizonqaba ethi okay it's fine ngoba uyavuma futhi uyanqaba mase unqabile ungitshele hayi ngidotsa futhi some no round ngisemakhaya kuno round hayi engidonse futhi nami ngivume futhi sabe va around hayi ugayi like qala ungiqabula ke I was like oh give me more yabo ngiqabule sandla phela obvious mele sithinte like mele sithinte isandla hayi nami ngiyasazi vele besibhuda seyimuni yazi and sihlotshiwe kulowo mzuzu hlotshiwe ngiyasazi vele siqolo hayi ethi nje esihambise ekhaya ngithi nje week lo msengizomthini wengane ethi nje relaxa ngalo ngithi mina if ngiyakini to spend the night yonke nawe ngithi okay it's fine go if ufuna spend night nami cela ukuthi sihlale kancane silinde mawe ngane ukuthi ehambe ngimphelezele ngithi nayo alright angazi ngangiyalana ngumawe ngane mina futhi ngamawe ngane ugoduka nini ngimtshela ukuthi oh ufunani ethi hayi nabu utshwala bukhona la ngithi wena ufuna buphi utshwala lobo ongizobuletha la kuwena kubakho ethi nje hayi uyangibona nje wephosa brutal fruit ngibona nje ngiphosa brutal fruit lale ngokulandela brutal fruit eyakho mengiqeda ukulandela le goduka nayo kamphelezela futhi nayo sure sambeko hayi ugayi mengibuye mphazela kubo ugayi lapho ubona yonke into ubona like sacommunicate like ucingweni hayibo wenzani manje why you jump sesu closet wenzani manje why you jump like ngifuna hambe ngifuna isikhathi nawe mina futhi isikhathi nawe uthi hayibo phela musu like ungathi wena usiyamixosha ngithi akahamba akagoduke ise angithi ngomalume ngithi akagoduke hayi ugoduma wengane girl yeah you enjoyed it no guy sesekuba manje we like umnandi ngiyasithetha ngiyahlabelela haleluya mdumiseni mbongeni kuJehova lalela yonke into imnandi
ubhuti wakhe naked sahlabelela nakhona. Wait a minute. Go back. Ubhuti wakhe boo ngisahlabelela Uficele no two. lapho nje imali ngithi nje haleluya mbongeni lapho inkonzo ishobile ngithi mdumiseni njalo nje Kumnandi ke amaphumulo le. bo ubhuti wakhe Yeah. lapho vele ngidakole nami landeni la endlini manje wena uhamba endlini yakho akhona ngisho ekhaya uhamba endlini yakho hayi ugayi ngizonijoyina hayi ngizosijoyina hayi ngizonijoyina like no guys and ngiyabonga ukuthi nganqaba ngathi nje cha ngiyacabanga brothers phela ingxaki yami ukuthi mina mhlawumbe kube ubhuti wakhe ngangekho kuyena like mhlawumbe ngangavuma angazi but ikinga yakho ukuthi mina ubhuti wakhe from school ngivakasha amaphumulo ngangithanda ethi just join bu mengithi ngiyabona siphokana esikhulu kunalesi hayi uyacabanga Yeah. sengiyabona hayi lapho ingqondo ithi kenze njani njengamanje athi no vele nami ngangisayifikela kule mpilo lena and futhi ngase ngisazi and ngiyabazi ubumnandi baso yabo ngiyabazi ubumnandi ba let's no ngifuna lona ubhuti wakhe like wengekho muhle kodwa isayishaya sahankinyana kodwa ngekho muhle ibholt yakhe ayichaza yabona le kuthiwa ngiqamula ikhanda fakela sibanibani yeah leyo nto ke ikhala yakhe iqala ebusweni like sengiyasaba wena futhi ngalana hliziyo bo ngithi ngenze njani Nkosi yami lapho ke yangithintisa nami ngiyathinta futhi lo uthi hayi bafo ngeke nosho ngibuza lana senze njani ke njengamanje ngoba phela ubafa kungenile manje uthi nje hayi akahamba nami ngithi hayi akahamba kodwa inhliziyo ithi nje no phela lana singqolonga lana Yeah. ngala yes isifani lana inhliziyo ithi ngalana singqolo kodwa ngiyabona like inqondo yami yadideka ukuthi kodwa phela ubuyingqondo futhi ithi no wena ungalana kahle lo yabona ukukhula vele ubhuti wakhe like mekhula vele engathandwa umuntu even ukubhukudwa wengathandwa umuntu nakhona ubuhanki bakhe buvuke semdala wengabona ubuhanki kodwa phela usewuhanki Yeah. usewuhanki njengamanje ke sikhuluma about usewuhanki njengamanje so ngiyacabanga futhi ubuyingqondo nala akafuni ngenze njani like nami vele ngiconfused like ukuthi ngenze njani njengamanje because sengene uthi nje akahamba ethi angayindawo nginje indawo lapho sengilokho ngikale mengibuka ngithi no uNkulunkulu uyakhona ngala like isonto likhona ngala kodwa noma ngibona khona ngala ngithi ngicabuna kwenze njani ugayi uyangikhumbuza ukuthi wena uhambisa imoya engane yami ukuthi soba nawe manje wena I was like ngixosha ke xosha hayi simxosha hambe ke ayiqhubeka ube mnandi vu magayi inkonzo sishubile kulowo mzuzu vu magayi lapho ke ngiyacabanga angisahlabele ngisho ukuhlabela sengithi haleluya yabo Yeah. vu magayi hawu nesitshani manje lana hawu ebiza ugayi ngegama hawu wena hambile ngomlomo wakho kunomsebenzi kanjani ngisahlangene ke lapho busy bini konze phela ishubile mnandi phela umfundisi uyahlabelela ngiyayisa futhi nami ishubile hayi hamba ubiza baba wakhona asibengiqoqa crop top emcimbini sekubizwa omalume ke yonke lento sishubile ke manje ke
ke ngabona umalume ke ngabona eshaya isiqephe la ngaphezulu ukuthi no lo umfazi lo usho umalume uthi umfazi lona umfazi lo ke ngabona uthi umfazi lo ngiyacabanga isigodi Yeah. isigodi like obvious ukuthi obeyobizwa umalume nayo vele uyiphuzela ngoba eyiphuzela umalume like obvious ukuthi uzokhuluma lapha hawu benze njani kanjani uzomeme ihlambu lonke seleza ngala makhamera yangishutha wonke umuntu uselana mamami hayi izinto ey'bhad into ahayiza kulo mzuzu hawu benze njani kanjani lapho mina ngisanotshwala egazini futhi ngiyacabanga lento eyenzakalayo ngizothatha kugcwele kusasa angihlangani like angingene kule nto le angihlangani sesagcwele kusasa lapho badama khona utshwala sis hayi waqala-ke lapho adla ama-feeling sengiyakhumbula ukuthi wenzani sengiyakhumbula ukuthi kwenzakaleni izolo utshala phela busekho egazini and uGayi selengisile asazi kwathina ukuthi uyilengisile like shonile like that Smash. kasemfuleni lapho engatshelwa khona ngatshelwa omunye ugeli esinamagama afanayo khona amaphumulo Yeah. ngatshelwa yena ukuthi hayi ke sasingojomi so ezazongitshela ukuthi hayi bo mngani wami usowazwa yini ukuthi nokuthi I was like ngaze ngikuthi uthi hambekho mengifika khona kwangathi ngumzali wakhe kwangathi sishadile ngiwidoke njengamanje ngifele phela mina nje hayi ngikhala khona lapha angidotsa malume thola sifebe Umalume wakho. thola sifebe lala bafana wena like ngangiyisola ngangiyisola lapha inhliziyo yami ebuhlungu ebuhlungu like Gayi like kwase kubuya umuntu esesenzile Usonka manje. sengisoba phela njengamanje and uGayi izinto sasikhuluma obviously phela ke abantu abakcloset bayakuthembisa something like bebesaphozile bekuthembisa something bese ngibona ifuture nje Umyeni wakho. hayi mhlawumbe ngishadile guys hayi bo uGayi lapho uGayi like ngibona ukuthi mesibhukuda ngivuke eduze ke shamkhani yakho yajabula inkinga phela konke amaphumulo like yajabula sabuya yonke loo nto cause wayengikhumbuza nami izinto engangizenza like ungathi wayebhala phansi yonke into engangiyenza even if ukubhukudwa emfuleni kwakuthanda ukuthi mekubhukudwa-ke abafana bakangile bevuse amapepa belokho bacubungula like ngangwabona wonke even lapho wakhe lo sewuhank angazi lakhula kanjani semdala kodwa lalincane nje like lalincane lona elakhe nje like ukuthi ngoma bhebs adume du but elakhe lalikhulu ladlula wonke I think mina uGayi wangichazanga ukuthi ngincosi ladlula wonke kodwa-ke futhi nanokuthi good looking yabo donse ngithi anti naye vele ulapha so amanye amancane and amanye esemakhulu futhi ukudlula wakhe like ayekhula elakhe lisahleli nje lokhu ayekhula amanye cause kwangayena omunye uGayi futhi engangimbona ukuthi hayi sekhulu ubhuti wakhe khona amanye engangiwabona phela emakhaya obvious mechama ndawonye yabo ucingweni cha like angithanda ukuthi mengibona umuntu mamba ochama ngimlande nami ngochama nami ngenso yenyoni yami ngilandele nami ngikhame futhi nakhona ngithi nje washamehlo phela uthi hayi no so uGayi seshonini esehengile mina umuntu wamphakamisa ngimпhakamisa uGayi ngimqhaqela ngimbeke phansi I think like
leso sithombe asisuke ekhanda asisuki nje ekhanda like elengisile ngimqaqa ngimbeka phansi like ngimvusa uma wengane lapho uhayizana leduze kwami uyangisusa like ngishiya phansi ngenhliziyo angihlangani naye angene lapho noGayi bese sikhulume noGayi vele nje like bese planning future angihlangani noma ingane ngiyazi vele ukuthi uzodantshwa noma yinini vuka sibanibani vuka izinto besiyikhuluma ungishelani kwanje sengiyayikhuluma lezi zinto lezi sengiyayikhuluma lezi izinto besiyikhuluma ungishelani kanjani lesi topic lesi asuki like even there's some guy like sihlezi khona asuki maybe it's because angaze ngithola usizo lokuthi kumele ngisuse lento le kube khona umuntu ongisizayo la ke angikho lapho after ke uGayi yeah 13 nyana uhlanya la ke phela kamakhuthu aso 13 nyana uhlanya la kamakhutho yeah tebefika emsebenzini nje sithi wena sifebe wena sifebe landene emsebenzini manje ethi ngithe wena woza mina izolo like uGayi wena vele qhamuka thina kazi mesi like silungiselele yonke into mesimele sivakashe ngeke ngisuke emsebenzini ngiyakapana angilungiselanga ethi nje ngithe woza why ungafikanga izolo ubuka abafana bakho kanje awukwazi ungitshela emsebenzini ukuthi angisi kumele siplan ukuthi ngisi so khona enye day ngikhumbulayo benginomngani owakho la makhuthu umngani wami like uVesi uGayi bengafuna ukuthi ngizwane naye ngoba bengafuna ukuthi ngizwane naye isibukho ethi wena uzofila week masunaye ngiyaphuza ngithi umngani wami just friends ayikho into engaphezulu kwalokho ethi eshuthi akafuni so uGayi saplana ke ngalo day ngihamba ngamakhuthu engitshela ukuthi kuzoba nomncwabo sakuxabana ngebusuku mesixabana ebusuku wahamba emlindelweni beyemlindelweni wabuya futhi ekseni waphinde futhi wahamba saxabana ngithi like nami bengizohamba ngemncwabeni angisayi kodwa sesixabene sengifuna ukaphi ufuna ugoduka ngimtshele ukuthi hayi mina ngiyagoduka because vele asisekho right uGayi akaphuzi akabhema kenze lutho ngithe ngiyagoduka ethi nje okay it's fine ngitshele masusuka la I remember around 11 ngimtshela ukuthi hayi sengiyahamba nginemali engekinele ukuthi ufike amakhuthu ngize la etown kumele ngiqale laphi kumele ngiqale egarage ngigibele ngo10 rand ngihambe ngegarage mengiye egarage ngica umngani wami lo angamthandi hayi egarage ngihawu umngani unjani ngiyaphila kanjani uthi hawu uphuma kusiya says like kanje uthi hayi it's fine mngani wami asambe sothenga into okuphuza ngala hayi futhi sambe sothenga into okuphuza mina ngazi ukuthi amathuna ngala engibiwa kuwona hayi sambe sothenga into okuphuza ke siphuza I smoke ke mina okay I phuza hayi mngani wami mase usimngani ngeke cause samele ngihambe phela move and ngiyangena kusasa so ngicela ukuthi ngihambe hayi mngani wami futhi vumelana mase siqale singeni ini ama hot dog nje okay it's fine angikwazi uhamba ngidla mina so ngathi mina hlala phansi mehla phansi sidla ama hot dog siqede notshwala bese sithenge lezi ngesikhathi salinda ama hot dog sesiyasuka sihamba ngiyabhema uGayi akafuna ugwayi ngoba ngafuna ugwayi ungikhuze ngogwayi kwazi ukuthi angisawubhemi Gayi hamba ngemoto yakho ulayisha abantu nang mina futhi ngisho ngo11 ukuthi ngiyahamba so ngo3 isikhathi ngisalaka amakhuthu mina ehle emotweni yona sifebe usalana kwaGayi ke drum usalana kanjani wephethe Fanta orange usalana kanjani oh ngakhuza ngalomngani wakho so ulandeni lana why unomngani wakho useyokudla like ngiyahamba njengoba ngingalanga ngihlangane naye why bungangitshela sathi ngithi ngiyachaza Fanta orange emehlweni ngithi ngizama ukuyisusa ukuyisula kuthi
Hhayi zamanje khona ama-taxi la ngasegarage khona abantu bayabuka and ngiyabonga ukuthi angishindanga khona abantu lana bayabuka yonke leyo nto uyazi ugayi vele nedrama uyazi ugayi hayi bosi bani hawu kanjani kodwa ngathi ngizama ukuyisula futhi like ephinde ehambe emotweni ephinde ethathe enye kwakwala amancane amangaka kusho ukuthi ngingabona amancane amangaka phinde hambe uthatha enye engithi phu ngayo emehlweni ngithi ngizama ukuyisusa amesibili boom lapho nganyanga khona iFanta orange angiphuzi kuzibe namhlanje ngiyayisonda iFanta orange wathi Fanta noma kuthiwa isekho orange angifuni ngithi singiyayisula umngane wami sebalekile sengizama ukubaleka phela nami angikhiphanga imali angisenzanga lutho cause ngithi ngicebe ngizelela bengizokhipha imali ngize ngibone umngane wami angikhiphanga imali sengizama ukubaleka nje umisa itaxi ngiyabaleka ugaya ngaze ngifice kanjani ithi king phansi ngingqeza phansi zama ukusukuma nami angiphindiseli zama ukusukuma ngiphindiseli hayi futhi angimazi le khona okhasini bakhe abawu2 lapho bayamlandela yonke into ayenzayo bayamlandela uyangishaya bayamlandela uthela iFanta and lo munye waphethe awu3 ngawabona awu3 uyamnikeza futhi like me mphunyele yabo umuntu memnikeza obviously like phinde mphunyele futhi ngithi ngiyavuka hayi uthi phu nganye futhi sekwesikhathi sekwesi3 sekusala u2 kulo munye sala u2 manje angiphunyelile hayi ngivuke ngifunge ngithi ingqondo isiyabuya njengamanje ukuthi hayibo ngoba ngimisa itaxi ugayi usengiyekile ngoba ngimisa itaxi ngifuna ukhipha imali angizogibela ngani usehambela ugayi athi mengithi ngizoya egarage futhi egarage bengifika egarage ngithi ngizokhipha imali landeli la ngizokhipha imali nje tshelile ngichazele isitori uzobheka umfana wakho uzombheka nje kamani ngimi kulalwe ATM la yini uzobheka ugayi wakho oh shuthi ngizombheka phakathi ku-ATM nami ngiyadelela vele ngizombheka phakathi ku-ATM shuthi ngizomkhipha ngekhadi kugayi manje ngitho uyangidelela angazi ukuthi kwenzakalani ngayithola sengiphansi ngithola sengiphansi like ngaba no blue eye hayi wena ngaba no blue eye emva lapho wangigibeza itaxi mengigibeza itaxi like umuntu wayengibeza again shuthi bayazana leso sifebe leso ushiye ngasahlala eStank ushiye kephe YMCA ushiye YMCA wenze show siyagibela ngibele nami sengiphathe ngangisakhokha ngisakhipha imali yami sengicabanga ukubhiya ngale mali le angicabanga ukubhiya like sengicabanga ukubhiya ngangibhiya ngale mali le ukuthi no ngibhiya ngayo angisanginezanga imali and vele ngayizolo bengangilandanga ugayi unemoto so bengangilandanga ngigibelile cause ngangiso eStenga ngeza la eThekwini ngase ngamakhutha ayi abangibhiya and ayikho eyindawo engicabangayo Pride of Durban ngiyakhona ngingcole nginjani angithi ngiphethe isikhwama lana nengubo zami and ngiphethe ingubo zasebenzama Mr Price ngehle zathi ngasemathuneni mehle ngasemathuneni bengithi ngiyehla ethi nje okay lo driver taxi utshela ukuthi engishape ethi awehle wena la yokushiya lapha kuthiwa ngishaye kodwa ngithi hayi ngilawula ke nawe ke ngilawula ke phela nawe ethi ngeke awehle and wetha ugayi weza ngala ezongibamba ngathi ngiyachamela ufuna ukuchama mina la ugayi wathi okay it's fine chama like angazi lo amchama futhi omngaka is like ngapi like angithi nje chama ngicama futhi ugayi aso ndaba abagibeli babe complain I think kusho so val phela sengikhipha wonke ugayi I think wangidinda more than 15 minutes ngikhama awupheli ngikhama awupheli ay hamba manje mase behamba abagibeli becomplaina like umkhamo wathi nyamalale mhlawumbe ngachama 1 minute apha lapho wanyamela umkhamo khona Mr Price lapha ezantsi no ngingene Mr Price ke mina bengene Mr Price ngithi sanibonani
ethi bonjani ngiyaphila ngithi mina egazini yayinetha futhi nemvula angithi senginodaka ngolini ngithi mina bengisacela ukushintsha sebe nenkinga ngithathi ngihlele etheksini ngavele ngashibule ngawa lezi mpahla lezi ngithe zazintsha vele impahla zami ngithe ngizocela ukushintsha hayi bangivule ngishintshe part of the panic mina khona ngishintsha lokhu yakhona njengamanje so khona ugelo dayisa la part of the pen usisi wami ngiyibonga ufana sibizana ngomtasa ngifike part of the pen ngiphuze sebudamukile butshalo bonke kodwa ngiphuze la qaqo ngikhala for abangani bami hayi mngani sibani sengishayile like sakhuza sasho ukuthi yaburukana wathini manje ngeke vele angisho ukuthi ngeke ngishaye cause khona umngane wami okade etha naye kodwa singakaba abangani naye khona umngane wami okade etha naye singaba abangani so wangitshela ukuthi hayi ngakade ethi nosibani bani mina uyashayana and mina wangiphelezela saze safika ekhaya ekhaya ne drum guy and so wangiphelezela size sifike ekhaya nje bayamazi mase mina ekhaya sengidelela kuthiwa sobuza sibani bani ezokuphelezela futhi so sakhuza mngani wathi wena ngeke kushaya kwenzakaleni lapho ngifonela ne-manager yami like sasi-close kahlala e-conditional lot sasi-close nayo fonela ne-manager yami ngiyayitshela i-manager yami hayi-ke usibani bani sengishayile umxhosa hayi Jombe baxelela mos avanga uva kanjalo guys angiyidingi lento njengamanje at least nithi nje sorry uzoba right hayi soze Jombe soze baxelela nosibani bani angidingi yonke leyo nto leyo Sibeshe kuyenzeka ukuthi uyeka amaphumulo usayibona intombazane mina leyo qala nabangani bakho usababona namanje abangani bami ngisababona but sasutha la sihlala khona sihlala kwenye indawo man but bake bengibone eStrength nenye leyo mantombazane bangibona uyabona futhi enye part enzima sasiba 7 le part enzima futhi ngangivashaya amaphumulo ngifike mina ngamaphumulo obvious ngizofika notshwala siba 7 abangani bami kwabiza amantombazane aba 7 angazi nokuthi ngiqalelani because le yabanzima kakunawo wonke so mekufela amantombazane awu7 nathi siba 7 kuyaphuza yonke into right and yangihlezi ngiphethe ilontozi ngangihlezi ngiphethe ini amabhodlela awu2 mina ngihlezi ngiphethe amabhodlela awu2 siba 7 kuyaphuza yonke into ibe right hayi kuyaphuza ngiyamaleli nga2 okay into engayiqala mina ukuyenza babethi abafana asikhetheni ngathi mina no asingakhethi thina akuba amantombazana asikhethayo because ngizothi ngiyakhetha intombazane sibone omunye umncane kube yibona abasikhethayo kuyaphuza okay yonke into right amantombazane emva phela kuyakhulunywa amantombazane asikhetha ke luckily ngakhethwa intombazane enhle siqubu enhle nami like ngangisho ukuthi okay it's fine ngestory ngesami ngiyasazi as long as ngizokhethela into abayami mhlawumbe kuzoba ngcono hayi ngavela ngakhethwa yona futhi engithi kuzoba ngcono hayi banyamalala ngawani phinde kubuye soku10 yami phela sibanyamalele bonke bo6 sesiniyami ngiyamalale nami ke ngishona khona lapha sishone ngemumva ekhaya kusemgwaqeni angithi yonke into enzeke ekhaya ngilala ku round mina ekhaya and lo round lona shisa impepho usikhalelene nani nendlewu le enkulu hayi ngiyamalala nami ngiyamalala ke lapho angani usinzo sengumuntu and avele ezilishumi zoze lazala uyazazi nawe ngitshela uGele ukuthi mina hayi ngiyaqinisha phela hayi obviously kuyavuka ukutabala masuphuzile kuyavuka ukutabala masuphuzile ngiyayiqinisa njengamanje and lo guy lo owayihenga ukhona la angithi akahengi khona la hayi ngisho ukuthi hayi Gele mina mfethu hayi so ngikuthandile so mina ngifuna into ethi senze kanjena ngoba azusisekhaya vele uGelibonini and ngiphuma kontotshakeni i-drink lapha ezansi ekhaya sonza ngayi dash isiphelile njengobona isila esekhaya so abangani bami bazohamba so thina sithola ithuba lethu ba2 so exchange ama number sine group sesikhuluma kuyo ngitshela so exchange ama numbers kanjena so mase bahambile mina nawe sothola isikhathi
ngiyazi bathi abe ngebehamba mekulala kuzolala wonke umuntu la vele kulala wonke umuntu lana and khona impontshi vele ngidlalwe phansi hayi ngimtshela ukuthi hayi girl mebehamba ke thina sothola ithuba sobo-2 and mina ngiyakuthanda so angifuni lento le senze fast ngifuna ukuthi thina sithole ithuba sibe right sonke into ngaphunyuka sine group angithi Wayishweba igqeja. ngayishweba like kumele phela like ngipretend lokho ngiyithinta phela ngenza ukuthi ugirl phela engacabangi ukuthi lokho ngiyacabanga lokho ngiyithinta mina legqele and ngiyayizwa and mangithi ngiyayizwa like nami ngufake phela umunwe angifuni phela ngifuna ukujampisa ngiyawufaka umunwe hayi ugele ke alright lapho ugele like usekhuluma like usefuna more mina ngikho lapho naye ugele ekhaya eyangiphuthaza ezisho ngithe bhodo Hawu bakithi. Wena ukamaphumulo ngokukhula nangokuhlala emakhaya. yes Basukuba ila elokishini. yeah La kuthiwa useThekwini. Ila abantu abonakala khona neThekwini. Kumunye umuntu okhona lapha amaphumulo. Yini ngam-advisor yona kwi-story sakho? about abantu abasemakhaya into engingayisho kubona ukuthi mina akazwa late ukwenza into right into evumelana nemizwa yakho like into engabatshela yona ukuthi mina be yourself like ibe uwena ungenzi abanye abantu bejabule I feel like mina ngibambezelile kwizinto ebezenzeka like I enjoy mina njengamanje like ngiyaphila and I think ukuthi izinto ebezenzeka before nezenzeka manje like this is me like kumnandi ngimina ngiyaphila yonke into right so ungafihli izinto ngenxa ukuthi wena ufuna ukujabulisa abantu ihappiness yakho ibaluleke kunazo zonke izinto I'm happy right now and this is me abantu abasemakhaya bengibenza ukuthi bona bebe happy lento ababefuna ngimina ngizenza ngathi ngiyiyona but ngibona ukuthi ngibambezeleni ngibona like ukuthi ngibambezelile but njengoba ngisemanje sengikhompetha into eyenzeka kudala nento eyenzeka manje like ngihappy ngismash ngijabulile like I live my truth right now if you don't like me that's your own problem I live my life this is me ngiyayithanda nginjena mawuthi awungithanda awungithanda mina into engayenza mina ngatshela ifamily yami mengitshela ifamily yami ngitshela ukuthi mina njengamanje ngikanje luckily ukuthi ba-understand noma kwabanzima ukuthi ba-understand ngase ngafihlela abantu bangaphandle ifamily yami siyazi ngase ngifihlela abantu bangaphandle ekhaya sebazi ngiphila impilo yami ekhaya ngaphandle sengiphila enye impilo lena ngabona no bangenzeli lutho lapha so ngoba bangenzeli lutho there is no need ukuthi ngiqhubeke ngibafihlele so let me be myself oko like ngathatha lo decision ukuthi angisaphileli abanye abantu ngiphilela mina njengoba ifamily yami ingazi ngihappy noma iziphi izinto engibhekana nazo ngenxa ukuthi zenzeke ngihappy so I live my truth if you don't like me that's your own problem this is me monga ngasebutho kwakho lokho mina ngiyaqhubeka ngiyaphila kungathini kubazali nemndeni ethole abantwana abayilosho mhlawumbe engafisi ukubamukela noma ngithi umzulu ukuthi yamukele ukuthi kunabantwana bakanje and iziphi izinto ekumele zenziwe umphakathi ukuqhubekela ukuthi iyabavulela labantwana futhi nabazali bayakwazi ukuthi babambisane nabantwana babo. Okay, so siphila ezweni lenkululeko. Lento le bikhona kudala but kudala namanje sekuhlukile. So emakhaya like awukho nzima ukuthi yamkeleke. But umama uyayazi ingane yakhe. Ngoba yazi ingane yakhe noma kuthiwa iyakhula iyafihla kodwa usuke yazi. For example mina abantu basemakhaya bengibona like ekhaya bengibona and baningi abangitshela ekhaya ukuthi bese kubona wena kodwa noma kuthiwa uyafihla so umzali ife ebona ingane yakhe ukuthi iphila yipi ikiliphi lento uza yethu or like kumele ukuthi eyamkele because happiness umntana wakhe balekile
khona abanye abantu abayibulalayo ngenxa yokuthi aba-acceptiwe. Khona abanye abantu abaphila i-fake life kodwa begcine sebenza ama-wrong decision beshade. Ekugcineni mase beyiveza sekuphuka imiphefumulo eminingi. So mina into engingayisho ukuthi if uwukuthi wena ukhona umuntu omaziyo or ifamily yakho oyaziyo ukuthi iphila le mpilo le, mamkele enjalo ukuze ngeke kwazi ukuthi like ungene imiphefumulo innocent kulento le because uzayifihla ngomunye umuntu innocent. Umthola umntwana nomuntu innocent emva lapho lo muntu innocent uzobe senjani uzobe sephuka inhliziyo wena mase kuvuka lokho. So ngamkele as enjalo ukuze ngeke kwazi ukuthatha ama decision wrong egcine sepihla ngabanye abantu uthi like emotional isikhathi. Ngoba emotional isikhathi lo muntu ngabe mhlawumbe ngabe uthola omunye umuntu abusho seshadini onemotional isikhathi yazazi uphila empilweni. Which la lento le bengiyenza. Baningi abantu engibamoshela isikhathi mina. Baningi cause emva kokwenza ukuthi enzele ngathi sinoma ukuthi let me date girls ngazama nami. Mengizama ngamosha isikhathi sabantu abaningi. Uthi like ngamhlawumbe bekwenye indawo mina ngibhizi ngibabambiselele ngenxa yokuthi mina ngifihle ngabo. So if ukwazi ukuthi if ubone ukuthi umntanakho ukuthi ulento le accept ukuze ngeke imoshe imphefumulo innocent. Emoshela abantu aba-innocent kulento cause kubuhlungu like kubuhlungu as mina ngi-enjoy impilo yami njengamanje ngiyabona ukuthi ngibamoshela isikhathi that time bengaboni ukuthi mina ngibamoshela isikhathi. So acceptani ingane zenu ukuthi zikanjena. If ingane yakho ikutshela ukuthi kanje ayishintshi ukuthi uwumfana yes but gay. So accepta phila nawo leyo nto and into engisho ukuthi umzali uyayibona ingane yakhe mayisakhula. Uyayibona ukuthi no lo kanje noma ngeke accept kodwa uyayibona. But la friend mina umngani wami wakhona emakhaya adlula wami. Uma wakho uyabona but akafuni accept. Kodwa futhi menginemcimbi uyena umtshela ukuthi akade ama catering na yonke into. Why uzotshela umfana ukuthi akade 13? Umngani wami wangitshela ukuthi ngihambe ngiye kubo. Mengiya kubo wangitshela ukuthi ngenzela ukuthi uma wakhe vele ebone ukuthi kanjani. And uma wakho wangibuza ukuthi wena hi unjani ke ngathi ngiyaphila unjani cha ngiyaphila so kunjani like wayicanga mina ngwala eThekwini la khangaza ngikhuluma emakhaya kunjani ukubona emakhaya ngazi like hayi ma kumnandi shame ngiya-enjoy kubalana wathi hayi ukuhlala nosibani ukuba kanjani was like hayi ma ngijoy ukuhlala naye vele kuba mnandi wathi nenzani menihlangene nenzani angithi ubuze la ngenxa ukuthi uyabona I think yena wayicabanga ukuthi siyadata. Kodwa sasa my friend abantu abaningi if gay bayitshela ukuthi nje wena ufuna abantu aba stress na kanjani leni kodwa yena uyicabanga ukuthi siya date like athi hayi umngane wami lo ngijela ukuhlala naye mina nenzani mina indawo ngathi siyaxoxeza ama friends nathi ngimonje kodwa I do enjoy basemakhaya and emakhaya akhe begangiwe begangiwe abantu khona abantu aba straight bebeganga and bakabenza before besakhula bebona ngoba umakha understand and bebemtshela umakholwane esingangazala insizwa esinjengazala indoda. So kwabazala abanje accept umntanakho ngeke engeke kwazi ukuthatha ama decision wrong ezingeke kwazi ukwenza njani ukulimaza imphefumulo innocent ezefaka imphefumulo innocent yona yonke lento le efihla ngabantu bamoshela isikhathi kubhlungu lokho kubhlungu. For example like ukuthi mina ngidese nomuntu kodwa ubhizi data nentombazana ngimoshela isikhathi lo muntu yesa ngiya-enjoy lesikhathi ngigxilekena ngoba sidata siya-enjoy mina I've dated abantu abashadile mina before ngibuye ngize la eThekwini bengihlala eMpangeni bengidata nomunye udokotela ushadile and udokotela lo ushadile bengimazi umuntu wakhe like bezwana nomngani wami and bengimbona mengiya kudokotela like bekubhlungu lento legcina ngithatha ukuthi no ngimshiye phansi. Yes bengimthanda ethi acabanga udokotela washada and bengitshela ukuthi kube kuya ngami ngabe mina nginawo lo akekho usemshadweni lo wazi ukuthi indoda umoshela isikhathi ukube nje guys siya accepta abantu and asimnankinga indlela ephilwa abanye abantu abe right because khona abantu abamoshela isikhathi lo oshade nalo dokotela lona udokotela if uma ukuthi lento le yamhlula uzomshiya obviously memshiya lo muntu lona divorce
Okay, akamshiyanga ngami, mhlawumbe ngamshiya ngomunye umuntu because mina bengichazela izimo. Engitshela ukuthi ngabe nje ngiyahlukana nalo muntu lo. Inkinga isekhaya. And ebesho ukuthi ngase kuthiwa kushona ubaba mina ngaphila impilo yami. Yabo usefisa ngisho izinto wrong. Sefisa ngisho izinto wrong ukuze ezokwazi ukuphila impilo yakhe. Which is wrong. So accepteni abantu lento le isikhona kuyaphileka ngayo and singabantu siyaphila. It's not like senza like siyantshontsha or something senza into wrong. Imizwa yethu le accepteni njoba sinjena siphileni singaze silimaza abantu aba innocent engabe nabo mhlawumbe ngabe banabantu eceleni abaphila nabo. Afuna siphileni gazeni samukele nje impilo. Umuntu engathanda ukuxoxa kuyena. Okay. Ngizoqala ngibeke isitori sami esincane. Ngizosenza nje sibe special. So grade 10 ngadetha nentombazane around. Ngidetha nentombazane ngiwasijunga grade 10. Grade 10, grade 11, grade 12 ngaqeda nesikole. Bengiqeda nesikole ngaphinda ngadetha naye. So le ntombazane ngayimosha isikhathi and unobuba kubo bebazi ngathi and beshayi intombazane. Bebeshayi intombazane kanti isimithi. Ngase ngilwenza kucathi le ntombazane but I was thinking umfana. Actually I was thinking uguy lo wayiheng wasemakhaya. Kuze izokwazi mhlambe ukome yabo. Yonke into engangenza ngicabanga yini. So intombazane imithi bayishaya kubo. Bebeshaya kubo kwaphuma nesisu. Uma nesisu intombazane saqhubeka sadate ngazi ngiphunyelwe sisi nabo bo futhi bangitshela bangifonela and ngabona yonke into like ngabona live kanje. Ngabona bangifonela kubo bangibiza. Ngalibona igazi. So intombazane ngiyitshela ukuthi mina ukuthi ngigay like sesingalenza ucansi. Ezilishumi seyilele nje. Seyilele like ayisavuki. Noma kuthiwa ngisengenzani sengiyalazi phela. Sengasazi phokwane manje and ingqondami sila ngisho ukuthi ngiyazama ukuzenzisa asavuki nje kwintombazane. So into eyenzeka ngayitshela intombazane ukuthi ayi njengoba singalenza ucansi njengamanje sekuphela is because I'm gay. Yathi hayi unamanga wena awukho gay wena awusangithandi ngibonile singalenza ucansi ukuthi wena awusangithandi like no I'm gay. It's okay ending nabo abantu mina umuntu asithethe ngomunye uguy nginawo umuntu mina like muthi mhlawumbe wena uthando lwami kuwena akusekho so sebenzisa olwami. Just ucabanga umuntu ethi so sebenzisa uthando lwakhe muthi mina olwawo for yena alisekho uthi ipain ekulo muntu le uyangithanda and sesineminyaka from grade 10 ngaqeda isikole. I think for was 5 years later. Isikhathi sakhe sonke ngasimosha like I so feel guilty ukuthi ngasimosha isikhathi somntwana le and waze wammeet and into wrong eyenzeka umuntu lo engambreaka mina and ngibreaka mina lo muntu lona wengakazi lenzo kade wengaze ejole nomuntu eqhamele Eastern Cape weza la eThekwini ezofunda la eThekwini la and vele sonke grade 10 about 2 ngambreaka mina mengimbreaka ngicabanga ukuthi break wesitabane breakfast tabani and uyazi njengamanje ngiyisitabani and uyazi like uke ngibone ufila kanjani lo muntu lo umuntu mina engaxolisa kuyena njengamanje yena like ngixolisa ngendlela eyisimanga uthini uncami ukuthi uthi uncami ngiyaxolisa kodwa uxolisa kwami angazi kumele ngenjani kodwa ngoba ngisaneqhe pawu angazi mina ngizothi uncami nje no ncami uthi njengoba ngisaneqhe pawu so angazi nami ngizothi ngoba nginani ngoba nginenoshi ngixolisa ngayo yonke kodwa pawu obuncame like ngiyaxolisa kakhulu and ngiyaxolisa umusha isikhathi sakhe ngiyaxolisa ukumbreaka nkosi yami nami ngangizama ukufihla engekho enye indlela engakwazi ukwenza ngayo kwakumele ngifihlile ukube mhlambe like ngangazi thungazi ufana nongaboni nami ngangazi futhi ngangaboni ukuthi ngimosha imizi abantu and ngabona ngalesi sikhathi ethi sizosebenzisa uthando lakho uthi no lento le deep abo umuntu methi if ungasangithandi sizosebenzisa uthando lwami hlukile leyo nto lento hlukile and like even esikoleni
maningi amantombazane engifuna engithanda khona futhi intombazane kade ethanayo yangitshela yathi wena kuthiwa isitabane I was like hayi bonibona uthi hayi nami ngangithiwa isitabane kodwa sengiyabona manje sawusona ngisho ngihlezi ukuthi we ufafana ufafana ngoba bese nombolo ufafana alakusebenzisa igama lethi ufafana nombolo uvele ngathi ufafana yo